ngo mu gisirikare wari umuhanga. Nari meze so. Abasirikare basigaye bakora iki muri iyi minsi yo mutari mu kazi? Nuko urwana mu kabari hoya. Buri muntu ukekwa muri iki kirego umenye ko ari umwicanyi watojwe. What do you think he paid for parking? Ese kuki ukeka kuri mugabo yaba yarishyuye parking? Pardon? He's about to fire 6 shots. Ibaza umwicanyi ugiye kwica abantu. And he's worried about the meter maid. Yarangiza akajya kwishyura parking. Urumva ibyo bintu bishoboka? Kandi akishyuza ibicera ziko biriho ibikumwe bye. Gute yakora ibyo bintu? Muscle memory. Abona afite ikibazo mu mutwe nyine batibuka neza. Wabona atanibuka ko yabikoze. Like I said. Cyo nakubwira cyo nakazi gakomeye tugomba kubyitondera. Sasa utangiye gata umuntu ugiye kwica abantu agerageza guhisha ibimenyetso n'umuntu watojwe. Siriyo namba ziriya mbundura zibonye se yakoresha yica abantu. What's the date on the quarter? 1968. Ubwoko bwa ziriya mbunda bwakozwe muri 1968. Ahita cyo. Aterega ishyamba murirekera ibiti. Nko kumubwira ati ibintu by'ishyamba cyangwa se by'abasirikare mu biturekere. Ishyamba murirekera ibiti. Ahita caho. Gusa ngo siriyo namba ziriya mbunda uriya murabuje ati wazifashe mu mutwe. Uyu yaraceceka aramwihorera. Aza hano mu kabari ari mu mujyi akomeje gukora iperereza. Amenye bimeze bite. Shananga kujya mu tubari tumeze gutya. Ahantu buzuye bari gukandagiye hoya. Abasaza tunywera ku mabutike yo muri quartier tuganira n'abandi basaza. Sikona umuntu w'umugabo ari mu kabari kuzuye utwana udukobwa uduhu. N'ububwa. Papa tunywera ku mabutike muri quartier.